Kidam tang aruni phai kre troxier ni lapen aruni phai krener keparni pardunron pen Dillai Police Check Gate along ki ongdung rakiamar kenep ponlong. Dillai Police Station pen kai keson Dillai Check Gate along ki ton kilang pon bom hut kidam tang aruni phai kre troxi ajo malom Dillai raikom sai khe tumpen kakuruk dun bom hut ihu maka registration number AS01BU 4555 Dimapur naten kiwang bom hut Kani home pli kadukave Lin thomra tokbor pho akani mate opium long ponlok do kipon vega bang phomen lage Mohammad Mohsin aphan nep ingnang ponchek long labangso kani Dimapur pen Rajasthan an kipon jisi kachisik pon kani hithialong ador lakre troxian bagdoji pusi raikom sai khipen pachini pon lason si aruni phai krener kebani ada bapor malom le thotame Dimapur anat pen kiwang bom ihum eco car registration number AS01BT 8839 along pen sabuna case along ke thapon drugs heroin home khokeban long pondo drugs alin pharo pohora trok sikebra ke thom gram lapen hithia long ador crorisi lapen lak crep phon bagdoji ki ponvega bang phomen Prince Mau senapati imphalasor lapen drugs senapati Imphal pen Guwahatian ki ponje phansi kachisik ponputa police sai khetum pen nang pachini dun lahai kaduka vesai SDPO Bokajan Rustam Raj Brahma CRPF lapen Dillai Police atum pen chilang pepsi kaduka ve asai chiparideng pondo Dillai pen bijoyrong pi karding long la